Ingdeng Troxia Turkimi Community Health Development Program pen Men and Women Football Tournament angdung keti kapamanpon. Dokmoka haberam rong parpatua klamalong chiti ni phaing kore Troxia ni Ingdeng Troxia Turkimi Community Health Development Program Baptist Christian Hospital Tezpur atum pen Chipatir pi ponsi pinso lapen suarlo atum football kapathu angdung keti pamanpon lo. Atur kimi Community Health Development atum pen akemang pon non ki thurmi a ove ki mi atum drugs ki choki rimpen kachipa helo jia phansi labang so pinso lapen sorlot maphan football kapathu tame pi ponsi ningkan troxi an pleng ponlo Man peng alohi ke ACM lun singteron pen Men and Women Football Tournament angdung keti kitut sir ni chetong dun si Atur kimi Community Health Development Program atum pen Awareness Program on Disability and Drugs Abuse ajay mektame kedeng pon thekapot mahin pen kachoro bajur pon non ki thurmi ove kimi atuma phan kommat ni ke japon ke dokok tahai lasi rakya hormo drugs kirim tame dokoklo Lasi labangso drugs kirim atuma phan kaparim redet jiapothak awareness ki pipon akenang sot thepiklo ove kimi atuma phan araki hormo kaparim redet jia phan anti drugs asai tame ke klempon akenang sotlo honghap hongru akeng kate kok atuma phan tame mesen adim kewan pen munit hejan man peng chipi seroi nang jipo ke mang pen honghap hongru atuma phan man ki pipon thekapot Atur kimi Community Health Development Program atuma phan kachoro pajur ponlo mahin pen honghap hongru aria kengkate kokatuma phantame chiti malan ron ponlo pinso football angdung keti kapathu pon lake dogmoka oveching thur lapen denarong chirinti FC tumang bongsi angdung keti patu ponlo oveching thur FC lapen chirinti FC tumang bong kapathu bomahut gol kachipi unedera jok tie breaker pensi ki hai kerem chipachini ponlo dogmoka oveching thuratum 4 goal lapen denarong chirinti FC tum 5 goals an goal thaponsi ki hayanong itangka suring koirapho chipalong ponlo oveching thur FC tum keremanong surikre photangka chiparideng tunlo best player anong sumi kiling chirinti FCC chipalong ponlo best goalkeeper anong long sim tok bipensi chipalong ponlo Arloso tum angdung keti along kapathu pon Amlokhi FC lapendilai FC tumang bongsi kapathu chedan ponlo Amlokhi FC lapendilai FC tumang bong pathu bomahut goalkeeper unedera joksi tiebreaker si chitur ponlo dilai FC atum 4 goal lapen Amlokhi atum 5 goal an PC Sorlo tum Football Championship 2025 chipai ponsi tangka suri cap lapen trophy chipalong ponlo dilai FC atum keramanong tangka suri ner cap chipari deng dunlo Best player anong Serpini Laterang P Best goalkeeper anong Glodia Teron Pipensi chipalong dunlo Atur kimi Community Health Development Program Officer Saron Sermen Hanse lapen Jirbon Kiling Pietum Kethan Pachinipon Ingdeng Troxi Men and Women Football Running Tournament KB Ponalong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang Lun Singteron lapen MAC Joniti Mongatumahin pen Kirap ng Kipacherdun Thekapot Atur kimi Community Health Development Program Hinpen Kachoro Pajirponlo Parpiglo ini ladang lason si muka habar de la poli tebok teraya habar kan dari sana dah itu kecil hon lang budi kimi injio konten lason si habar nguru tu han lapen araki yang orang itu lason si kecil rai ni ma pen lason si kecil rai ma pu society long pada itu so putar kalang itu menjadi pen non untuk siap pengalu so program kalang itu inisiatif adalah ketika akan kami siapa lo sendiri boleh itu mah hampang along langsung si hang roto hampang itu kelang red kelang ai mate kahijim langsung itu sampai alang tu pernah jok non ke rong lo langsung si awareness kita pernah jok datum itu society long kereng dun si status tu kalau so kemang kan orang pun son nampak cita mate son awareness lah nak kita pun mau pinjam ke si mana mana tu cini lo nak pen di dak orang tu mana tu pen ni orang part pilo si orang hilang ni sampai orang itu sorkar hin pen sampai mate hampang tu kami cerap mate tu sialang tu pinjam
So katong football tournament along kato kali teaming per kuman ba sa songbong dan pinyang yung di lang at pun na ron at owi chung to football tapi arlo sumar bangke amurti kan dilai kena gol ini kan panggung jadi khela himban langsung hai ke pathunar dam interest ke antara Tukmoka and Thomas Terang report, Karbi Life.